KUKI News in Vvez na bon cha velem nei vin Tuni 27 May 2026 ahita in tunin jong igam sung thilso dan ho aban ban in hilset ho hin nei kit no hitin KUKI in pi in thupi anei dung zuya hi amuna KUKI cha ten jong abana pan ahin lavi ti ho hi mu in ki paum le jengin inam pi hin igam pumpi inam pumpi adinga thupun anei tiang lehin alin pen hi jong lehen in sung khat na vai hom khat hi tiang la minu mi pan jong I chate I het sa wa thupi inei bango wa hi in pi sunga vai hom khat hi tiang lehin aba kai ho jong hi phateta a idea kila khom ji han lang lungel ke ser khom han lang iti hi chito bang hi pan la lew hen iti lungel na neivam iti lang panga pan la khom lew hen phading ham ti hi ki sei khom lawang I chan ham khana hi chi sang a hi ki machal ding a hi in a hin la inam sungo hi vet na hi le kei mi pa ka hi kei alin ka hi kei kiloi khom na koi machan thu nei thei pon ti ti to banga vai I hop tiang ol hin mi pi gen thei na hi het pi lo ham ti hi ki sei nom ji a hi ta in hi ji chun mi pi a hi in kiloi khom na za chom a hi in inam pi a dinga tu a hi ko I macha a yang si talo ko I ma ading khom nom lo ki lo a hi na hin la an inam sung wa vai hom hon hita hi khat la khat not tha ma hin ki koyuwa don se lo wa hin ki koyuwa kingai sa lo to banga hin bol tengole athang tom hi inam sungwa ki khazi a hi chi to bang boin hoi ki to uzi a hi ni ji chun inam sunga lam kai ho adi sa na KUKI in pi Manipur ti a ki min vo ho hi nga ka tep nom pen cha hi le mi tampin hi chi video hi na vengai po veti hin avet noi ka het na hi ji chun KUKI in pi Manipur ho ka tep nom pen cha hi le inam igama dinga na to na khat pancha na khat bol taote ti a thulhuh na khat ila ding tiangole muntina branch neu cha hen kiloi khom na neu cha hi zongle leader ho be hi ko khomatin het sa o hitin pha ki sa dung juya chu na tong ji lew hen pha hi in ni chi to bang I to lo ji wa igam sung enam sunga hi KUKI chate kil hasam dana ji a hi ti hi ama sepe na KUKI in pi Manipur ho hinga appeal iga bol theu hintin Tuni e topic diu hi a hi le teng no pal langa ko na CSO hon indefinite economic blockade ding a hi tai ti a thupon a bolovi hi chi hi jing ni ho May 28 2026 apana ki panding a hi ti jong hi het diwa iga phon wa hi in chole Vvez Eastern Zone hon jong Village Volunteer Eastern Zone hon jong hi ta chu Tangkhul ho hi gi na abolovin toin pungka somni le li sunga pi vi ti ho jong hi mo in phat ate pi vi ti ho jong hi mo in ipg a Eastern Vvez ho hin hita hi thu phat te pi na anei wa gi na abol thewam ipilang panga gi na bol ham ti ho jong hi hin veo hitin aban bana het thim na diwa mi pin phateta het thim na diwa hi lawai le vai hom khat en vai hin hop ting le thu hi het chet lo ting le hin ki oi mo na hung ji ai ji chun ki oi mo na lo na dinga abon cha phateta hin vet deu chule email ma ho langin ipia seivam ama ho langa ko na ipi thulhuh na umam ti ho jong hi aban nei cha in vet kit de wa hi ama sapenin churchan program kailanga seila han churchan program kailanga jong hi center force le state force ho kiloi khoma ita cho operation an bol lovit na hi le hi che operation bol na wa hi thal tampi ho la mancha tampi sil chen ho jong tampi anaman do ve ti hi mu a hi in la chang ho a hi lo la mu ho wang hi khuti ta tam chu amando po ven hi jong le thal ho jong hi ivet na hi le ita cho eke khat bo hi in adang cheng wang hi cartus kisim tho hongen tabang hi tampi anamando viti chu mu a hi aban le KUKI Human Right Council hon
tunia chu press statement khat a hin bol kit no vin hi chi press statement a hin bol na wa KUKI Human Rights Council hon a seu cha hi la condemnation of bias treatment ti a hi ti chu government in tu le tu a Manipur gam boina a vai a hop na a hi si nei na langlein na langnei na a bole hi ji chun a hi the a hi le KUKI hi han mei te hi han Tangkhul hi jong le chantum akibang chana hop angai hi ta hi khat chunga eng sit ki bola khat chunga ki pa cha khat ki eng bol tin ten ti ho hi bol lowa aphai ti hi lekha a hin so wa hi in a lekha so na wa a thil ji u hi a hoi thei jingin a hin la hi chi a detail he jingin a bona hin seilewan sounding a hi in tunia he mi pin iga a het thei diule hi chi later in a seya a ko pi pen chu ipiham ti ga seilewan tunia KUKI Human Rights Council hon a seu chu a hi le May 25 2026 ni a jong Tangkhul ho mi ezat nam khat ki man a hi chu ho chunga operation ki bola KUKI ho mi li anaki man kit aban le May 13 na jong hita chu KUKI pastor ho anaki that kit na ahin la Tangkhul ho gam kai ahi lo la mei te gam kai sunga operation bol lova KUKI chate gam sung operation ki bol kit ti a jong hi nga a seivin aban le tu ni chan ge a KUKI chate mi som le li ki hla do nai lo hi chi ho akimat na Sanapati district nga jong hi tu ni chan ge a state force han center force jong le koima chan hi chi KUKI chate mi som le li tu ni chan ge hong ki hla do theina ding le hol do theina ding a operation jong a ki bol pon a hin la milong ho mi gup ki man ho chunga na sata in center force in operation a bol hi chi hi thutan na di lo hi government jong si nei na ane langkhat lang ayang bol vin langkhat lang apan pi to banga a ume hi ji chun a hi theya hi le hi chi ho hi KUKI chate hi a victim ka hi vin a tho gen thei ka hi vin ke ho chung ma a operation na bol vin na gin chat ho na man jing vin a hin la langkhat langa koi ma cha na man pu vi ke ho KUKI chate mi som le li tu ni chan ge ki hla do nai lo vin a umin Hichiman ho hi Sanapati ho a hi vi hichiwa a leader hi Sanapati student ho a hi vi a leader pawa hi ti zong phateta evidence a ki pen a hin la tu ni a operation eima cha zong a ki bol di pon pastor mi thum a ki that nin hichi pastor mi thum ki that ho chunga a that ho zong got na eima cha ki penai lova tu ni a Tangkhu melong ho mi gup ki mat je a thi ham hing ham zong ki henai lova hichiwa KUKI chate mi li hung ki man pai jeng ta hichi ho to bang hi ivet na hi le government in tu a hi langnei ta a vai na ho po hi hichi hi KUKI Human Rights Council in akidei poi tu le tu a zong kampopi gam kai sunga Sadar Hills langa Mr. Tiger Kipgen Amazon hi mat na dinga a phat chenga to gon government in anei in a hin la Warren anapi o lekha jong anasu ta NIA in amat dinga thupi na jong umta arambai tengol leader pa korongan pa tu ni chan ge ya free ta government masanga va in nom ta milham la jong ava in a hin la government in I macha loading jong agopon tu ni a KUKI chate langa nasata hi chito banga operation ki bol jing hi KUKI Human Rights Council in nasata demna ka bol luvi hi chito banga government in dan di lo ta vayan hopma langkhat lang nasata apan pina anei je in 93 laya jong KUKI chate naga hon iza nam khat ei tha pi win NSNIM muiwa lam kaina ajong mi sangwal ka thi win chule May 3 2023 ajong hichi korongan ba lam kaina a May 3 2023 apatna hi korongan ba le Biren Singh lam kaina a
KUKI chate mi zani la som nga valin hin kho ka chan ki ta win a hin la Tuni chan gea government in KUKI chate chung bawa operation ki bola KUKI chate chung bawa action ki la a KUKI chate ki man jing lang khat lang ki man khamo mong lo athat ho athil se bol ho Tuni chan gea eima cha ki man thailo hela pa hi ke hon phamo ka sawe ti chu KUKI Human Right Council hon Tuni a mi pi head ding le government demna ahin bol na ho iga seido ho hi chan so hi in aban le Tengnoupal district langa CSO kiloi khom hon hita chu thupun ahin bol now economic blockade hi indefinite ki bolding a hitai indefinite economic blockade ki bolding a hitai hichi hi ahung hlung ding jing ni kho May 28 2026 apana kipan ding a hi ti zong chu announce ahin bol vi ti zong hi mu ahin hichi hi ama hon press statement ahin bol naw ahin aban le hichi wa sign bol ho hi ga velohan KUKI Women Union Human Right ho hi win aban le HTC hi win aban le KSO hi win KUKI Chief Association hi win hita chu mani more gam kai sunga kiloi khom na za chom hi cho si hin hita chu thupon ahin bol hin hi chawa jong hi molnoi area council hon jong ngai ta chu sign a bol wa kinop to na anei dung chui wa chu I gam sung wa imipi gen thei hita chu tu apa na pan ila lo wa hi la boy ding ai ti hi ahin decision ahin la wa 28 May 2026 ni apa na hi pat ding hi ti hi ahin hi chi hi in zawa news in pat masanga zong thu makai to banga in a seita win KUKI in pi Manipur hon hita chu thupon ananei naw hi zan hi masalanga ne yo ahita in ahin la muntina CSO lamkai avet sa na morelanga cho HTC lamkai na to ba ai lo le lamkalanga chu ITLF lamkai na kampo pilanga chu kotu holam kaina ti to bang hi ahin la hi chi ho to chun ki he to a na tong hen lang hi la Tuni a hi akang kang a hi ta hong hoi lo ding a hin phateta ki tup ta I bol niu hung ki bang ding a hin la KUKI in pi Manipur hon 26 ni a na phone ta cho ngi chi indefinite ki bol ding a hi tai ti a hi an na phone a hi in aban le KUKI chate na zo sia total shutdown ki bolding hi ti hi aphon hi cho aphona a hi le 27 ni a chu iti ki tam tela cycle langa KUKI in pi cycle gam kai hon thupon a hin bol wa cycle gam kai a jong KUKI in pi Manipur thupi dung zuya 27 ni a pana pan ding a hi ti a het sa na hin bol so ai wa nga chu total shutdown hi ki la ma holanga jong chu shutdown dinga ki phong a hi in aban le 28 ni a to a hi Tengnoupal langa hong ki phong kit a hi in hi chi Tengnoupal langa hong ki phong pa hin indefinite economic blockade hi kit so ai a hi le tu a hi chuchan pulang wat kit ta chuchan pulang awa na hi le chuchan pulang ten iti le ain phon diu ham I to bang thupon a bol diu ham ti chu ki he nai lo a hi ni ji chun hi chi to banga hi movement in hi wa inam sunga leader ki chu hi ham a hi lo le ken thu sei jong la koi ma chan ei thula pon te ti a eima thu a eima man do a ni ta chu announce I bol ham ti jong hi ki sei nom le wa hi tai ji chu tu le tu a inam sunga ki vai po dan hi kilung to ta khanin announce hin bola khanin hi chi to bang to go nei ding a hi ti a hi le ki za to a KUKI chate na zo si effect ding a hi a hi le KUKI chate na zo se amo po zo si ki het to ngai a hi in khuti lowa ke leader khat ka hi nai ke thu me na nga amang nai ti to banga inop no ma thu I se ya aning lang khat na hin ngai lo ting le boy a hin khat la khat ki to lo na chu hung do ji a hi ni ji chun ai the ai le kanam sunga lam kai hon phateta a
decision ila ding pau hi 26 ni a ki phunga 27 hunga 28 hunga 29 hunga ti a hi aban bana cha lovin ni khana hi tin bolu ti ti la ki lungto ta e bol de wei ning lang khana district khat langa KUKI chate nom ta kho thailo ta ding aning lang khana gen thei ta gen thei a tho jing deu aning lang khana te kap kap jing ding ti ho hi ai the ai le nam lam kai ho nam lam kai hi le nam lam kai dan thi mo hi tin vai hop dan thi mo hi tin i chan nu hi ki gol dip de ma i gol de wa hi a lang khat lang i ka sa ba lang khat lang i nui sa ba lang khat lang i ki chip sa ba hi chi to bang hi i bol lo de wa hi zi chun i nam sunga vai hom lam kai khat mi pil khat nam lam kai thei ka hi i ti a hi le ki to chana chan tum i hop de wa aning lang khan a kap jong loading aning lang khan a kap jong loading i chan tu mo hi ki bang so ke hom thei lam kai hi ko de wa hi ti hi i ga ki tip nom na wa hi in chule ko tu hon jong thu pon a hin bol lovin in zawa jong i sei ta win KUKI in pi in nam mi pi ki het pi lo hi la a thu thu a pe ze a to ai kang po pi gam kai sunga jong hi gen theina izan ham khat mi lamin ki to hi cha ji chu KUKI chate hi tu ni chan ge a jong hi ga velo han inam sungu wa 70% tabang hi tu ni I hola jinga kine tu ni na hol chu jinga na hol chu thai nya na ni ti to banga hi ki khosana lai a hi in hi chi hi ama hon indefinite na thakhat na a hin bol wa pungu ma pa na pungko chan relaxation ti ding ha ni le cha ga ki hol na man phat neu cha I ga ki hon pau jong chu su be ding hi tai ti a hin bol le mi iza nam khanin gen theina ki to hi ta in mi iza nam khanin a to sot zo lo loi jong ki hil ding dan din mona hi hong kit phana chu ko tu hon tu a hi decision a hin khial kit no win KUKI in pi in thu pi in anei hi jong le ko tu in jong tu a hi total shutdown ki bol pa hi Thursday ni jing ni ho relaxation ki bol kit ding ai pungu jingka lang pungu ma pa na pungko chan ki hong ding a hi in a hin la hi chi pungu ma pa na pungko chan ki hong hi nisi a ki hong ding hi lovin jing ni ho Thursday ni bo hi ki hong ding aban le ETM khana apoimo o ma hi le hi chi dung ju ya chu ko tu in announce sung ki bol kit ding hi chi announce a ki bol ma sang se a chu phateta a shut down hi init di wa hi ti jong hi het sa na hin bol kit we ti hi mu a hi in i gam sung inam sung hi gen thei cha te hi win a hin la hi chi gen thei cha te hi wi ti a ikipadam jing wa hi le chun i lo hlen lo di wai gen thei ha sa hi jong lew ha i kha I pia wa tin le ha thu a I din khom wa anei lo ten anei ho ko ma kila wa anei ten anei ho dinga I lo he lai pi thei wai le chun inam sunga lo hlen na hi ding a hi in khuti lo wa tu a jong hi chi gam kai hi KUKI chate ha na hi chi gam kai hi aninga mial mangen a hi ti a ki tho khom lo hi la eima din mona gal isa na vai le izo lo de hi tu ni a jong he na to ni le cha ga ki hop to dil ding ti to banga chu tu a jong hi eima gam kai a ke gam kai a hi in ke ka chat thei poi I chi ke gam kai a hi pon ke ka lut thei poi ti ho vai I hop na lai wa hi le chun lam kalang hi hen kang po pi lang hi hen teng no pal lang hi an chan dil lang hi jong le I zon na diu khat cha hung lo ding e loi teu ti le hen email ma ho ang pan khom so ke wa ama hon gam gi nei lo he la na hin to tengule e hon gam gi nei wa hi le hin zo lo de wa hi phat masala ya jong pa chat ta in iso pi mar ho in kang po pi lang gen theina a hin mu dan no chu ivet nai la pa chat lheh jing avet kang po pi lang gen thei ma ta ve ti a chu chan pul langa ko na a ham a pau he hi jong la hung ki tol wa hi chi to banga pan a hin la hu to banga chu tu ni a jong hi I boina lang wa pan ikila hu to lo wa hi le inam sungu hi ni tin vai ho ma hom jong lew hen
ilo samde wa hi ti hi ka seido no min hi aban le ko tu langa ko na defense department langa ko na jong mi pi dinga het sa na thu phun a hin bol lovin ngi chi het sa na a hin bol chu a hi le in fala ko na hung zam do a Sadar Hills gam kai sunga cheng ho dinga het sa na a hin bol wa hi in hi chi hi phai sunga ko na hung zam do a in mun nei hi hen in mun nei lo hi hen phai sunga ko na hung zam do po po eimi KUKI chate ho a hi the ai le meeting khat ne yu hi te ti hi ama hon I to bang to gon a hin nei va I to bang thumop a nei diu ham ti wang chu akisai thei nai pon hi jong le go to defense department a ko na het sa na hung ki bol chu a hi le hi chi hi agang thei lam pe na phai sunga ko na hung zam do in mun nei hi han in bara chenga in mun nei lo hi jong le tu le tu a hung gal jam phai sunga ko na hung gal jam ho a hi the a hi le meeting hi jing ni kho 28 May 2026 Thursday 11 a.m. ting lehin meeting ding a hi ti hi a hin phungovin amun ding jong hi mun ni a hop mo hen aji chu mi khen khat kam popi gam kai sunga mi khen khat hi cycle gam kai sunga hi ji in cycle gam kai sunga ho hi a hi le cycle KUKI in P office mona anei diu ngaban le KMC hall kampopi gam kai sunga ho hin KMC CC hall a hi anei diu ba hi ti jong chu hi chi kampopi gam kai sunga dinga ko tu hon thupon a hin bol en ti chu Sadar Hills gam kai sunga ho dinga meeting nei khom ding ti a jong hi het sa na hin nei be ve ti jong chui ka phon wa hi in chule e ho gam kai sunga ukhulle kamjong district sunga CSO kiloi khom hon thupi ananit anat bol dung juiwa KUKI CSO working committee ukhur hon thupi na ananei dung juiwa chu KSO hon jong thupon a hin bol wa hi tan tuni chan ge a hi hauson a bol nai povin hi jong le hi chi KSO le working committee hon thupon ananei u chu a hi le kamjong district le ukhur district gam kai sunga KUKI ho zo si a bon cha hi chi to bang signboard ikita de wa hi tai ti chu thupon an a bol wa hin ti chu welcome to Kampopi district ti a hi KUKI cha te I chen na ho zo se I ta de wa hi ti hi thupon an a bol wa hi in hi chi thupon a ki bol zo wa ko na hi UNC hon jong thupon a hin bol wa hi tan gi na ho jong a hin bol lovin kagam kai sunga hi chi to bang na hin bol wa house tax ho ngeta chu Kampopi district langa pi ding na ti wa hi le kagamu wa na chen thelo dio hi ti ho agi na za za da bol wa inam sunga hi pressure hung hat na hi in hi chi chung chu na jong chu alang khat na hi chi Tangkhul ho kiloi khom na numei hon a bol pau jong hi ga veleuchen UNC lam kai na thuso a hin bol kit na wa chu a hi le highway dung hi hen interstate connection na ho hi hen hi chiwa hi koi to bang KUKI chate ni le cha hin sop lai uma KUKI chate to business hin bol uma KUKI cha ni le don hin pi au ma hi le achunga action kilading izakai thilsi atu na zo se aman mo ki po ding hi ti a jong hi thuso ane wa hi tain hi je a chu hi chilanga KUKI CSO working committee ho jong oimo the a hi pon tu le tu a I het deu khat chu ukhur gam kai sung hian kamjong gam kai sung hi jong le hi chiwa ukhur district le kamjong district sunga KUKI cha cheng ho hi again theinaw sort ta lam hla na ding jong nei be se talawu bazar kai na ding kai hlang ho kai na ding jong hi nei talawai ta hi ki kul khup mu wa sort pi hi hung hi ta ven ama ho dinga jong hi a chi le awa len ho jong ha sata a police iti a hi jong la police ho jong Tangkhul ho ngen hi kitta Tangkhul le mei te hi kitta hei chi ji a chu a ki tho pi ding KUKI cha te hi theilo ai kam jong le ukhur district gam kai sunga KUKI ho zo se hi isolate ki bol gam hin tai
hoi ta mu wa ahong pot do thailo na di wa atin jeng lampi dunga jong he atinu bazar jong kai thei ta lawa hi ta chu khosa hi ven hi je a chu KUKI CSO working committee hon jong KUKI chate ikihin so theine di wa chu hi chi kamjong le ukhur gam kai sunga KUKI ho ho hi kampo pi hi sa deu kampo pi gam kai sunga police ho hin in veng wan lang le ho ki hin so thei zo ding hi tia tup le doi jong he ane wa hin a hin la hi chika la KUKI CSO working committee ho le KSO house ho a hi win ukhur le kamjong district sunga hi chito banga panla ho vai hin hom ho hin a hi thei chana ho hi ven bit theina dinga to ogon inei diwai hi chito bang thupi inei vai chito bang hin ta ni niu chu ni chito bang ta chu a ho hong ki bulu na jong ho mai thei thu jong hi ong sau ding a hi ni ji chun hi chi ho hi veng bit theina nge iti wa hi le i chi pi diwa hi in zawa KUKI in pi Manipur ho isei bang wa chu a thu a imo phonu wa ami a ground reality a event bit zo lo de wa hi le hi chi ho jong hi ei ho ki eng bol na khat ei ho ki tha gam na khat na vai ki hom to banga he ki mu in hi ji chun hi chi to banga thu phone in ei di wa hi le veng zo na nge ki bol zo nan te hi chi chu I thun to ka wa I din de wa hi ti wa a hi le wang chu mi pin jong ki support ding a hi in hutilawa a thu mai ya I phone wa mi pi thi na mai ding mi pi tho na mai ding a I bol di wa hi le I chi ho hi I bol lo wa pha hi ka ti no men hi a ji chu a thu hi a newa hi pon I decision la pa hui a hoi a hi in a hin la email ma ho dinga chu lunghana uma ding a hi in hi ji chun ama hon le kha hin so na zo chu imu so ke wa hi kampu pi district bon Tuni chan ge a ke hon ke pom nai lova tu a kamjong la ukhur district gam kai sunga KUKI ho kampu pi district sunga na chon go no na za ojong chalo ham ti a za na social media a sein ho jong ho hi tu ni a hi KUKI chate I za cha lo wa I ki nga cha no vai le ke ho to hi tin hi chi to bang I din piu hi ei ho dinga gam ke le na jong hi in ei ho dinga ki thang at na khat jong hi a hin la hi chi ho chu I bol zo lo di wa milham ho su gen theina ding mai ya a thu mai ya I hat got no wa hi le chun hi chi ho hi I bol angai poi ji chu WhatsApp ma jong hi I ham do le khat kine to di kikap di a hi ham oven ai wanga ata ti ting le koi ma cha bol thailo ngen hi jiwen hi ji chun ai the ai le kanami te ho I sei dung zu ya ding zo nang I ti wa hi le I din khom de wa hi chi hi alang khana tu ni chan ge ya kampo pi gam kai sung I chan ham khana gen thei wanga alang khat langa tengnopal chan dil a hi lawai le lam kalang ho koima akipan ki ki lo cho na hi che ho jong hi a hi the a hi le ngita khat la khat ki kan se lo de wa hi ke hi ma gam kai nang ma gam kai ti pa hi a hi the ai le khian ke taw te kanam mi te ho ke ma gam kai nang ma gam kai ki bolding tho wa hi le mai te ho government no ya ki no hi tin ke gam kai hi nang gam kai hi ti a bol le han ki bang tho chula I chi to banga chu I hi lo de wa hi le tua hi KUKI chate I din khom pha no hi tai ti jong chu I ga sei the wa hi in alang khat na village volunteer istan zone hon jong thu so a hin bol na khat no wa chu tua I sei ma bang wa chu kam jong le ai chi ukhur district gam kai sunga KUKI chate a cheng ho hi tua hi bazar jong che theilo lamlin jong mang cha thei ta lo gamla ani ding cha ding ho ke ki hola thinglang lo a thona wa ngata chu ne le cha anchang neu khat aki koi ho hi che ho ne a chu kho sa hi ta wen tu a hi bazar che jong he theilo center ti len district center ho na san ge jong hi chon lu theilo wa umu a kho ai isolate ki bol gam a hi tan hi che ho zo se hi tu le tu a hi Vvez stan zone hon jong
izat ham khat kho izat ham khat hi avet kolo a hi in ngi a chu a kho chen dan hi vet na hi le KUKI chate sot ding thei ding I ta po vi ti pa hi ai ji chun ama hon jong gi na bolovin Tangkhul hon hi chito banga ka community chan pi KUKI chate aphat chenga gen theina nahin tu sa wa nei eng bolwa kei hon 2023 apat na meitei le KUKI hungki do ji a hi kei hon chamna sim thei chana kain se movin chamna theina ding chana hi kain tho ovin ahin la Tuni chan ge ya Tangkhul hon KUKI chate noisi na anan tong vin hita hi KUKI chate lam hla na zo sin kha tan vin bazar kai hlang ho jong chi theilo hela na kha pau hi pungka somni le li ka a nahin hla lowa itiam khana KUKI chate Kamjong district le Ukhur district gam kai sunga ho free movement na pi lo wa hi le mo zo se thil hi chi chung chang thu a thil hung so zo se hi nang hon mo na ki pu di wa hi ti a zong hi VV Eastern Zone hon gi na anabol tawi ti chu mo a hin tu le tu a isei bangwa Ukhur le Kamjong gam kai sunga KUKI chate cheng ho dinga zong hi thil ha sata hi in zam do ding jong hi theilo ina jeng ding jong hi thei talo hi chito bang din mun khana chu ai ta jein to a jong hi Eastern VV hon responsibility la a hi chito bang gi na hi a hin bol a hi in hi chito bang gi na I bol na chung wa email man I chan ge ya to gon a hin nei ding ham ti jong hi I he no nga in thu hi ise a hi le isei pa hi min iti hin don but ding ham ti hi ki ging sa de ma mu jong ngai hi ti chu iga phon be theo a hin tu hin a chaina ding in neu cha khat ga sei be lengin mun chom choma hi narrative za chom chom e bolovin a hin la Manipur gam kai sung hi masanga Manipur suke go chu Tangkhul ho ai Tangkhul hon Tangkhul ho chen na si bolding ti a hi le ama ho si in azolo ding je a chu Manipur gam kai sunga nan Manipuri thinglang mi ST KUKI nam sunga tribe neu cha cha hoi anazolwa ama ho naga sunga lut dinga chu anatip mo hi so tua vetsa na chiru ti ho maring ti ho chothe ti ho hi KUKI all KUKI chu na ai wanga muiwa in politics anabola hi cho zo si hi naga kai lut ta chu akai lut na gammep chu lin ta asim ta chu hi chilai mun hi naga te chen na hi ti a hi abana Nagalena galut kitna Nagalena hi ven hi chi Manipur gam kai sunga Greater Nagaland nidel piwa Manipur gama kona hizat pi hi nila do pi wa hi le ken hi chi hi Greater Nagaland ka so ding hi ti a jong hi Nagaland ho na hlep kitna hi ta chu pan anala chu aji chu Tangkhul si in gal bol hen lang le koi machan I macha a jong a selo si mi inoi siwa isot jot bangwa kison jot ding a hi ni ji a chu ama hin politics za chom anabola zaleng rong ho jong hita chu anatip ma aza za na hi naga movement ti a hi Manipur ke nadinga Greater Nagaland ti a hi anamin sa mo wa to a Kampopi district ho bang Sanapati district Ukhul district ho hi meitei hon masanga chu Sanapati district ti a jong asei theilo ta chu Greater Nagaland ti ngena hong ki ji ta chu chelai chu hong chal he a hin la chom khat zawa hi min moiwa idea hi a hin het pha na thil aman atup adoi ho hi eima cha alo thing thei eima poi ti hi a hin het pha wa chu zaleng rong ho chong toai atuma hong ki vai po ta hong ki vai po wa hi na hin la tu chunga hi Tangkhul ho hong boi kit pha na chu Tangkhul ho hin meitei ho pan pi ki nuwa meitei to pangkhom ding hi chi Manipur su ke na dinga na anatong Greater Nagaland ti a na min vo teu chun tu ni a hi Manipur kai ba ya roi ti a hi meitei to pangkhoma KUKI chate su sit na ding zo a hi
pan ala kit phat vai to ai jaleng rong ho jong hi mi peile le a hi in tangkhul hon ano phale naga ne hi ven anano phale mei te ne hi ve ti ai a chom choma a hian do hi chi to banga a peile wa hi in hi ji chun kanam mi te ho hi chika la a hi vai hop dan i thip mongai hi to a ka hin sei ho chu mi pin i het thim na diwa ka sei a hi in tu le tu a jong hi tangkhul le asang kasar lam kaina a tangkhul le mei te ho hi u cha hi vi ipan khom de wa hi ti a to gon anei pau hi mei te in tangkhul ho hi aman cha ki no cha ji chu tangkhul ho hi ama sapena manipur ke na ding anangai to hon tu a ihin pan pi the ai le a phai ti a chu a gon no hen jan hla a discussion anei now tv show a jong chu lamza thangjong ana zawin hi chiwa chu mei te pa chun tangkhul pa ko ma chu a hepa a khuti a hi le long leaf manipur ti te ti ai la sap nom lo chu hi chi to bang type chu a hi ben ama ni jong hi lung thim ta ki bol a hi in a hin la e pi ti jong le manipur hi mun thuma hong ki hom dingai KUKI gam hong he ding naga gam hong he ding aban le meitei gam hong he ding hi cho a hi thuma hong chu tho ding a hin la ake ding dei lo chu meitei ho a hi win tu a hi ake ding dei helang dei hi le KUKI chate atum be a ki cheng a hi ta in a hin la tangkhul ho milong ho ta hin meitei ho cheng khom na lai wa hin tu a hi amani jong kilung thim bol to a pan khom ding ati wang ba cha pang khom ta ding lo khat nin jong khat aman cha god khat nin jong khat aman cha god dana hi tai kilung thim bol to wa hin amani ki ka jong hung sot lo ding a hi in a hin la iga sei nom pe no cha hi la kanam mi te ho tu a hi chi te ni pang khoma KUKI cha te a ja na e ngo jong le amani hi tu ni a KUKI cha te melma a hi win KUKI cha ten amani boy na ding la ama ho thu sei ingai yo angai pon ei hon I movement pau chu ipiham itup I doi pau chu ipiham ei ho nam sunga iti pan khom dewam hi chi pa hi focus pateta ai bolwa pateta ai pan khom phat no hi vai hop na khat inei diwa hi jong le ki za to hi tin khat la khat kilung se tai pan khom deu khat la khat ki tho khoma hi ta chu idin khom ji de wai tu ni a KUKI le zomi akito theilo nei ipgm communication gap za zomi ho jong ki chom sa wa hi in a hin la hi chi ho zo se hi phateta a khat la khat idea ki share to hen lang khat la khat nop na ki la to hen lang hi le tu ni a kina na a hi lo le kinel na za ki bol ho jong hi lo ding hi ti chu a chai nai ga sei theo hen tin Tuni KUKI news mang chai hong kil che thei naw chan cho hin tin Tuni KUKI news in ve a hin ngai ho zo si na chung chi evin ka ki pa in I het thim deu ka ta sanin Tuni hi chi hin ngai hla le hin ve zo si na bon chawin pathin in phat thei na bo jing taw hen